Greetings to the viewers at home. Welcome to Charis Missionary Church, Harrismith. Mona re na le nkgono wa rona gogo sicela ushele igama lakho nokuthi uhlala kuphi. uMantombi Silepe uhlala la eMabhusmaneni ugogo Matobi. Gogo sicela usitshele ukuthi uzizwa kanjani ngalosuku lelo uNkulunkulu ubaba umthetho lenzele lona. Oh mntanami futhi mina okwesibili ngiza la. Ngifika lapha ngijabulile ngize ngihambe ngiyele ekhaya ngijabulile. Naloku angajabula lakhola cishe unyaka wonke ngilongithi. Ngiqala ukubona isonto elihle. Since lokudla kamnandi gogo ungasitshela nje utholeni. Mntanami ikhekhe into ekudala ngayigcina ushukela. Hawu phela ke naloku kwamarayisi. Sikuthola ngalelo langa kodwa lapha sikudla sikhululeke. Hawu gogo siyabonga ugogo ujabulile kakhulu. Kakhulu. Uthanda ukuthini kuNkulunkulu ngalomusa lenzele wona ungathini nje? Lokhu ngithi khona manje ngisayongena ekamereni. Ngike ngibeke lo mntwana ongaka nomkakhe nabazali bakhe kuNkulunkulu ngisacela abehlisele okukhulu. Ngendlela ekwenzakale kimi okwesibili namhlanje. Kosi ngifisela inhlanhla ezini. Neng ke hloka ke la ka ho makhelwane ka kopa tswekere ke re ke tlo di ba bohobe a mphetswekere a go se ka tlhotse o sa tla ha ka o tloqela mokhonto e kgolo ke la ka tshoba ngwanaka no je ke go ke tshwile ne ke sena papa ke senang dijo tseo kaofela ke ne ke sena le haile go go tswekere ya teaspoon ya no ka tee o seng ke la ka reka bella bana ba ka magunya 10 rand re ifwe ga ipala na re ba ka e re ifoka tlo e molemo ile a ja thutu le tswekere le sa ukwale ke tswa matla modimo haholo a bona ke le tse ngwana ka ke hla matodi lefu ya leboha wa ba le ntate mongwe a re ye hu a mothetho ka matha le tsela ena na ka matha ngwana utlwa ke tshwile utlwa Ubuyisiwe Shabalala eHarrismith sibonga uNkulunkulu umusa senzele wona ngaphakathi kwedorobha laseIntabazwe sibonga umusa nokuthanda uNkulunkulu ngumfundisi asinikezele yena uPastor Mthethwa okuyena onakekela abantu abadala abakhona ngaphakathi kweHarrismith akakhethi ukuthi basebandleni lakhe kepha uma umuntu omdala ongaphakathi kwaseHarrismith uzuzile sizuzile kumnandi sidlile saphiwa imali kwaba mnandi saphuza siphiwe namagrosa kumnandi konke la siyabonga uNkulunkulu ngathi angamandisela amenzele umusa nasemndenini wakhe akhule kodwa angakhokhobi adlule iminyaka esikuyo thina ngegama lika Jesu waseNazaretha Yelela igama lami ndingukhanya Mncanyana osindisiwe lana ngikhonza eCharis Missionary Church namhlanje kuningi kakhulu engikufundile ngifunde ukuthi abantu abadala kufuneka sibathande sibahloniphe futhi sikwazi ukuthi sibenzele izinto ezinhle kuningi engibonile namhlanje ukuthi bethengelwe ukudla benakekele bafundisana ngehealth ukuthi how do they take care of the health yabo and they should go like to check regularly for health yabo like igulo abanazo and stuff like that so it's what that really touched me and into engayisho kubaba umfundisi nakumama umfundisi ukuthi uNkulunkulu akabagcine abasikelele abavikele bahlezi bekwenza lokhu because nathi sebesifundise okukhulu manje ukuthi we can also tap into entrepreneurship into yokuba sinikeze abantu ukudla Lela nonke egameni lomfelo wethu Jesu Kristu igama lami ngiyuritumetse muloyi ngisindisiwe ngiyamthanda kakhulu uJesu so as a youth of the Charis Missionary Church I'm very motivated about the event of today and I'd like to say what umama no baba abayenzile today it's very huge akusinoma ngabe ubani ongayenzayo and kuyasikhuthaza nathi as the upcoming youth to look at our grandparents and to be encouraged that one day sifane nabo umama no baba senze izinto ezifana nalezi bazenzayo igama lami ngubaba uKhoza ngisekhona la eCharis Missionary Church ngaphansi kobuholi bukaBaba ubaba uMthethwa KL Mthethwa kanye nomama uMthethwa ngingasho nje namhlanje ukuthi kube isifundo kakhulu kithina esingaphansi kobuholi kwaBaba uMthethwa ukuthi simbone enza ubuhlobo njena enzela abantu abadala ngoba lokhu kusenza sibone nathi ukuthi izinto ezintsha noma ubuholi akusibonje ukuthi mhlawumbe umuntu kaNkuluNkulu ufanele ahole endabeni yezinto zomoya kuphela like upreacher nazo zonke izinto ezikanjalo kodwa even
nasezintweni ezisocial kusho ukuthi ey'ntweni zomphakathi uyangena njengomuntu onjengobaba uMthethwa owumuntu owumfundisi. Kakhulukazi-ke nje ngichanda ukusho lokhu ukuthi ngifunde kakhulu nasentshumayelweni kamama uSithole la ekhulume khona ngendaba yokuthi uMosi wayethi mangabe enza lokho ayekwenza athi ababemlekelela babembamba izandla bemphakamisa izandla. Njengamanje siyasijabulisa nathi ukuthi siyingxenye kanye nalokho baba uMthethwa benomama uMthethwa abakwenzayo. Sifunda lukhulu ukubona bangomama nobaba bethu, siyabathanda kakhulu. Amen. Ngingugogo uMthethwa wase-KZN. Ngiyabonga isenzo senziwa abantwana umama uMthethwa nobaba uMthethwa ngokuwenza umsebenzi wokuxhasa ogogo, babanika amaphasela, babanika nemali. Siyabonga kakhulu lezi ngane, ziyabasiza ogogo. Khuluma nje kuney'ngane zabo labo gogo avula isikole sazo ziyafunda. Wathi wenzela ukuthi engalokho ey'nika amaphasela akufunda iy'ngane ziqede zihambe ziyobasebenzela zibathengela amagrosa. Siyabonga, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyabonga, Inkosi inibusise.